Bashuje mugubwa kudukurikirana hano kuri Karimagezi Comedy. Uyu munsi tugiye kugaruka kuri uru rupfu rwa Taiga Shirafu, turebe niki camwishe muri uyu muhango wo kumushingura. Tugiye kugaruka muri byinshi ikinyamakuru cy'ubundi atangaje, kugira tunasesengura ukuntu ibintu bimeze. Usabwa no gukurikirana kino kiganiro ukakirangiza ubu jambo kurindi, kugira ngo ubashe kumenya nagahe makuru nibihe biri kuvuga ku musore bita Taiga Shirafu yapfuye uruhe rupfu. Nicyo gituma nkubwira ngo ukurikirane iyi video gatanuko kandi uze kuyirangiza, kugira ngo umenye yapfuye uruhe rupfu, yapfuye azize iki cyangwa byagenze gute. Uwo bita Taiga Shirafu, ukuntu mu kiganiro twakoze kare twabivuze, yaravuye mu modoka arimo gushutinga iyo bita Ganapati kabiri, yaje gukora impanuka ari kumwe n'umusore bita ari Arjuni, mwamenye ku izina rya Pushupa. Ni filime yagaragawe icuruza n'amafaranga menshi cyane mu gihugu cy'Ubuhinde. Ni wowe yarashaka kugaragara muri filime bita Ganapati kabiri, ariko nta byabashije ngombwa, bahise bakora impanuka iyagonganya gari ya mushe, maze ako kanya uwo bita Taiga Shirafu babahita babajana mu bitaro byihutirwa. Bamaje kubageza mu bitaro, uwo bita ari Arjuna agihumeka, ariko uwo bita Taiga Shirafu babashije kumukangura umutima biranga. Baragumukangura umutima nta byabaye ngombwa bamuzima, yese atangira kurerembura. Bavuga yuko yasambaguritse, avuga yuko igice part 2 kabiri ari Arjuni ashiremo imbaraga kizagere ku baturage, kigere ku isi yose, cyamamare, ibe filimi yikinwa bose nka filimi yapfishijwe umukinnyi w'icamamare nka Taiga Shirafu. Ni umuntu uzwi na buri umwe, nawe utamuzi. Mu gihugu cy'u Rwanda yari afite abafana batari bake, ndetse no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye, mu Burundi, Kenya, Tanzania, Uganda, ndetse no ku mugabane wa Amerika hariho abafana benshi bakunda uwo bita Taiga Shirafu. Yarigaruriye imitima za benshi, harimo urubyiruko, abasore, yuko n'umusore wari ukora filime nziza cyane zishimishije. Twavuga yuko umusore umwe ku isi ukunzwe n'abakobwa, ari no mu basore beza ku isi, yari mu basore 10 ba mbere beza kandi bagira umutima mwiza, bafite n'amafaranga, bakoze filime zishimishije, ufite na hit rwego rw'isi, yuko niwo musore mbese twavuga yari mu basore 10 ba mbere bafite hit ku isi. Niwo wari ukina filime zirimo inyigisho, reba nk'ifilime yitwa Ganapati ndetse n'izindi zigiye zitandukanye nziza cyane, mwakuyemo inyigisho zakunzwe n'abatari bake mu gihugu cy'u Rwanda, zimenwa na buri umwe, buri wese. Cyane cyane yamenyekanye kuri filime yitwa Woru rimwe, ndetse nuko muri Woru kabiri atayigaragayemo, nkaza no kugaragara muri Bagi rimwe, Bagi kabiri, Bagi gatatu. Filime yakoranye na Akshay Kumar iyo bita Bidemiya, yari izindi zigiye zitandukanye yagiye agaragaramo zitamenyekanye cyane. Niyo ngiyo yaragiye gusohora ise bamwitaga Fu, nawe ni umusaza ufite hiti mu Buhinde, ndetse aza mu Bahinde bakomeye cyane, aza ari umusore wa gatatu. Kandi nuko natwe twamenye amakuru neza yuko uwo bita Taiga Shirafu bamushinguye, cyangwa si uwo bita Taiga Shirafu kuko yavuye mu mwuka. Icyo usabwa ni ukora subscribe umunsi w'ejo, ndabikurikirana neza, ndabyinjiramo bisesengure, ubundi turebe nimba koko yapfuye. Amakuru aza kubageraho igihe. Icyo usabwa ni ukora subscribe, like, share, comment, kugira ngo iyi video igere ku wundi mugenzi wawe ukunda Taiga Shirafu. Ikindi nababwira cyo umunsi w'ejo na Rayon Sport birahura, hari indirimbo iraza gusohoka umunsi w'ejo, kuyitegura cyane. Na bindi ni kwa ndenzaho, ndetse ikindi kiganiro hari igihe cyasohoka ku mugoroba, nuko biragira. Nari bicu usabwa no gukora subscribe.